Sveti Nikolaj Žički, beseda na Veliki ponedeljak. Opomena protiv zavisti. U današnjim pesmama i poukama pravoslavna crkva ističe krasnoga Josifa kao praobraz spasitelja našeg u stradanjima njegovim. Josif je stradao zbog zavisti braće svoje. Zavidljiva braća prodala su Josifa trgovcima za 20 srebrenika. No po Božjem promislu Josif je u ropstvu postao veliki i slavan i kao takav on je u gladne godine ishranio braću svoju i spasao njih i žene njihove i decu njihovu od gladne smrti. Tako je on bukvalno ispunio reči Hristove: ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Iako te reči tada još nisu bile javljene svetu, on je posle doselio braću svoju i oca svoga u Misir i kroz to opredelio ceo docni tok izraelske istorije. Ne on, nego Bog. Jer Gospod čuva pravednika od svih beda i proslavlja u sva vremena. Potomci one site braće koja su Josifa htela uništiti, pripremali su uništenje i Sina Božjega. Zavist praotaca prema boljem od sebe prenela se i na prapotomke. Jedan od njih prodao je i učitelja svoga za 30 srebrenika. I svi skupa predali su ga neznabošcima na osudu onako kako su i praoci njihovi predali mladoga Josifa neznabošcima na osudu. Sličnost je zaista velika, pored sve razlike u srazmeri. Zbog te sličnosti crkva danas spominje sudbu Josifovu, da pokaže svima vama kako je otrov zavisti dugotrajan, kako se taj otrov prenosio sa otaca na sinove kroz 100 poklonjenja, od Josifa do Gospoda Hrista. Nisu pomogle ni sve milošte Božje prema tom narodu kroz mudri, ljubljena čeda moja. I ne upodobimo se tim ljudima koji ne prepoznaše u licu Hrista Spasitelja istinskoga Mesiju. Počnimo svim srcem da težimo, da se pokažemo dostojnim svjedocima drugoga dolaska Hristovoga, kojim će on doći u slavi svojoj, ali neće u liku smjernosti, neće kao sluga, neće kao skromni jahač koji se spušta niz goru Maslinsku u Jerusalim, javiti tada Spasitelj, nego će doći u slavi da poda svakome po djelima njegovim. U čitanju apostola na cvijeti slušamo kako treba da se pripremimo za drugi dolazak Hristov. Apostol Pavle uči nas da se radujemo, svagda da se radujemo i preispunjavamo se krotošću, pravdom i istinom. Što god je časno, što je god dobrohvalno, sve to treba da primi naše srce, da dostojno susretne Hrista Spasitelja, Boga mira i ljubav.